Uadan, is me Hannah McCarthy and Coke. Agus seo acu príomhneachgan an lá, is J6. Alexander! Agus seo acu príomhneachgan an lá, is J6. Ynach ha ceonsa i úthuchte dolíon Trump a dúil tuil is salmar ostig. I chiad tribige gan bhíoch gönigte is tríhe buonachug an Americae. Bhí sin na coiad éadna seo céaldachuch de dhéabhain na coliste agus de galanich a leoas. Cuideoch i de program, fas ein úr a táisechuch a misc olanich an na slíchte, na neachgan a leoas le Alexander, agus in amisid le Caitlin go gói. Fáilte gwn lá, is J6. An táiseach príomhneach féisgur a dú. Ha dolíon Trump a dú tuil is salmarostig mar farsin a World Domination Túrike. I réad arisin an teachgingsa, ha meisir Trump is son ruin golf a hogal idir an túr agus aranostig. Rud i réad cholis, de se veris kennart na coliste Boyd Robestan taich, at se hiúnsich is meisir Trump na gaelig. Sean fed neach gaking Javen Houston, le tullug i de chús. Se torgaván in nach rá a voorkuch in dúl. Ach, nuair a bhuainnig dul íon Trump as tawin, va kuch ag solmarostig trang a lievachog na golfclubs ach go. I réascipe Trump ha an ceansaí úr thuchte is son ruin golf a hócal aran na choliste. Fat fallah van vuurach a son chruchug ang sa duich ich geheen. Vriend me se rifiúnje na hollanich na begraie sa lá. Hi, en fit me vaak ook color uit. Hanut. Hi, fit me vaak ook color uit. Ga nu ring, de lieg. En. Vos gewoon Doris. Vos. Ha kuch a gra, gevil dol in Trump, trochele. Agus gevil tien jan illen skienoch Shach Lois, maar verach. Ha kuchele gra, gevil son klach a gluisit haar a chuin. Gus chlachgog an een balle. Ach, gebije en over, ha vis can be a female unu shaw. Rian, ik zal maar rustig zo'n 999. Hanna. Thank Javen, nis ha sin ir únsacha ag Smó TV go bhfuil tuil Trump scarige dhéanú idir na nula noch an sléiste, is go bhfuil fas an úr in niste nachgug a miscin jowing a hannu a chéli. Seo acu ahas cáirichte bhó ilis nich gile gain. Mar a chólasibh, ha dálaíonn Trump ceann suya thucht in na stáisiún uirneachta a tíana chéalaorn an teachcinsa. Hanna hálainich na crúca má idirghealachte a chur an immerstracha, mar a híisibh. Chana sinne dul híise chusan sin go dhéanú, ba chur fisa bhí go chálaiste. Rinn golf idir an túr agus é ó. Trump a tal a chálaiste? Ha me sé deach meis ar lipstick tú? Wel, charom meer sanna fi na muner? Ach, mae sawn mwy meisda Trump a ha nasan, Jamie un the fiain a haar gyr yn taich gris. Yn yes sin yn efer a ha... Bilik yn Jerica dawn yn ydych? Wel, sin efo am sy'n draste. Gan iawn ffys am myr ynsa ach eisiau mi siogaif, gan eisiau mysio a gael parsir yn asan crach sio i gyr. I glósa de ruirtanis go daneachgan a leoas le Alexander Machglaut. Alexander, sian sa bí a tachirsta dú? Wel, Hannah, chan il cael tachart o'n leoas yn yw, se lan y sap o'n hawn. I'r asig at y studio. Guga, taing gúcht Alexander, agus yn ysg gan amysid le Caitlin J. hacking gain yn teachgingsa? Wel, y char sy'n amysid car cychlach y fys acin yn teachgingsa. Yn dŵ ha yn dŵhi chyr ffat, ach yn geras yn grianach y feichin yn tŵfys dy ysgu rhawn. Dy chiad yn y marach,
Smyr chleintje geweld Dalian Trump het zien een hele hier een tal voor. Maar sorry je besaun. Ach kutjoch, is gasken fashion mochten te naar. Jordan se henje, ze je is een gal smachtige geld toch. Smarschen nach kutje klachen naar stochinen. Spie vechtlach naar de hasje krochig naar delicate. Agus, ik in de gachin. Ik heb gouden geheli in de Nederlands hier nog. Agus kies je snakken de bjanten, du is jerket. Sinne hakken geven du, amse kar keugeltjoch en tjachinse. Marchen live. Vil je de weer Sunday session had doorsing de loings de marst. Tapele we Caitlin. Wel, je na woon fiske de Jew, ach bising edesje gejechli tullig et na hadal ik smo. Ze niet de ramme. Koen klassie salmerostek.